Köşe için kişine keçirek bastı Kuda kalasa. Qarab жүріңіздер. Elдің белегі бар екен сізге. Eti böyle oy boysun harbi. Men belek albayım acıga. Оған қаласаңыз. Алың. Ha meyle. Al koyayım bada. Ha bu aldı. Хатыңызды жазып, мана сүйіктім мээрімізге деп. Bırakma. Ona. Ama паспорт. Yetkimiz bu belekte Aldı. О geçtiğinizden болар etken bunu. Ya. Bir at gerek de mi attın? Ya at var ata. At var. Ya jo. Rahmat. Rahmat Allah razı olsun. Ha rahmat. Rekken bulattın ama. Yeme. Bu kılıçta alıp dağ işleydi gömdü. Bu. Buna. Baldı. Bu чистый металл ekan bu. Ha. Buni o'tkirlab bo'lar ekan. O'tkirlab qo'ysangiz o'zi kesatkanda. Oған qarasang kuchli bo'lsa. Baldı. Rahmat çoğun rahmat. Ötkürü olup jürevereyim de. O'tkir bo'lib. Rahmat. Ha Xudo qalasa. Ha. Buna. Ata amin. Amin. Şu başlagan işin ayağına iyilikli çıksın. Amin. Жақсы шығып атарсың. Ел аябай сүйініп атақ. Алла Тағала қол болсын. Жетектеген жетекшілері заман есен болсын. Amin. Президенті заман есен болсын. İşlerinde iyilik болсын. Алла Тағала қол болсын. Şu қошуыз мына өзіңіздің күшіңменен ушундай сонун болуп атат. Şu орта жаш суктанган шаарга айлансын. Amin. Allah